Vous pouvez vous rasseoir, merci. Preis und Dank dem Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Halleluja. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Ich will euch sagen, was ich in meinem Herzen verspüre. J'aimerais vous dire ce que je ressens au fond de mon cœur. Ich glaube, der Heilige Geist ist hier heute Morgen, Je crois que l'Esprit de Dieu est là ce matin um Menschen in seine Arbeit zu rufen. pour appeler des hommes et des femmes dans sa moisson et son travail. Wenn der Geist Gottes fällt, geschehen Dinge, die man schlecht erklären kann. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, se produisent des choses que l'on ne peut difficilement expliquer. In Englisch würde ich sagen, ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt. The Holy Spirit changes our nesting habits. En anglais, le Saint-Esprit change nos habitudes. Er verändert uns von Grund auf. Il nous transforme à partir du fondement. Unsere ganze Lebensplanung bekommt eine Richtung, die zum ewigen Leben führt. Tous nos plans de vie changent et nous dirigent en direction de la vie éternelle, Ins Reich Gottes hinein. dans le royaume de Dieu. Ich bin davon überzeugt, Je suis convaincu. dass Gott Europa nicht abgeschrieben hat. Je suis convaincu que Dieu n'a pas oublié l'Europe. Wie sollte er das tun? Comment pourrait-il le faire? Welcher Bauer, wollen wir mal so sagen, man spricht manchmal von jungen Bauern, die sind nicht dumm. Disons les choses de cette manière-là. On parle souvent du paysan qui est bête, mais j'aimerais vous dire qu'ils ne sont pas bêtes. Aber ich sag's mal so rum, welcher Bauer wäre so dumm, sein Feld zu pflügen und die Saat einzusehen, um hinterher zu vergessen, die Ernte einzubringen? Quel paysan au monde labourerait son champ, l'ensemencerait pour ensuite oublier de le moissonner? Gott ist kein dummer Bauer. Dieu n'est pas un paysan qui serait bête. Er wird nicht vergessen, die Ernte einzubringen. Il n'oubliera pas de rentrer la moisson. Der Ernte und wir sind seine Arbeiter. Il est le maître de la moisson et nous sommes ses ouvriers dans la moisson. Er sucht Erntearbeiter. Il cherche des ouvriers pour sa moisson. Er sucht Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, die sich von ihm gebrauchen lassen wollen. Il cherche des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui veulent se laisser utiliser par lui. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Was mich in Gang setzte, damals in Afrika, das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, Ce qui m'a mis en route à l'époque en Afrique, et je l'ai déjà suffisamment dit, war die Vision eines blutgewaschenen Afrikas. c'était la vision d'un continent africain lavé par le sang. Ich wusste, Gott hatte mehr, als ich in dem winzigen Lesotho sah. Je savais que Dieu avait plus que ce que je pouvais voir dans cette petite ville de Lesotho. Und ich hatte Hunger nach dem Meer. Et j'avais faim de ce plus. Von allen Seiten wurde ich beraten und man sagte mir, du sollst sein wie alle anderen Missionare. De tous les coins, on me donnait le conseil de rester comme tous les autres missionnaires. Ich wäre fast umgekommen, ich wäre fast gestorben dabei. J'y aurais presque laissé ma vie, je serais presque mort avec cela. Ich hatte den Drang in meinem Herzen hinauszugehen und Menschen für Jesus zu gewinnen. J'avais une pression sur moi qui me poussait à sortir pour gagner les âmes. Und zwar auf einer großen Skala. Et ceci sur une grande échelle. Ich sah, dass Gott mir ein blutgewaschenes Afrika zeigte. Je savais que Dieu m'avait montré un continent africain lavé par le sang. Er mit Pläne hatte, die gar nicht anders zu erfüllen waren als im großen Stil. Il avait un plan qui ne pouvait que se réaliser avec de grands moyens, une grande méthode. Und dann fing Gott an, meine Schnittfläche, ich sag das mal so, meine Schnittfläche zu vergrößern. Dieu a commencé à augmenter ma surface de fauchage. Die kleinste Schnittfläche
ist die Nagelschere. La plus petite surface de coupe, c'est le ciseau à ongles. Ja, das ist die kleinste Schnittfläche. Ça, c'est la surface de coupe qui est la plus petite. Damit kann man Nägel schneiden und damit kann man auch Halm für Halm schneiden. Avec des ciseaux à ongles, tu peux te couper les Die ongles. Ernte einbringen mit einer Nagelschere. Tu peux rentrer la moisson avec un ciseau à ongles. Dann fing Gott meine Schnittfläche zu vergrößern. Dieu a commencé à rallonger ma lame. Er gab mir eine Sichel, mit der konnte ich schon mal so 100 mit einem Schlag reinbringen. Ich meine 100 Halme schneiden. Il a commencé à me donner une faucille avec laquelle je pouvais déjà couper 100 personnes en même temps. Heute sitze ich auf einem Mähdrescher. Aujourd'hui, je suis assis sur une moissonneuse batteuse. Geschnitten, gedroschen, rein in den Sack und zugebunden für Jesu Scheune. Le grain est battu, est trié, est mis en sac pour le Seigneur et pour sa moisson. Halleluja! Alléluia! Amen! Amen! Ich möchte allen Dienern Gottes hier in Deutschland sagen, vertraue Gott für eine größere Schnittfläche. J'aimerais dire à tous les serviteurs de Dieu d'Allemagne, fais confiance à Dieu pour une surface de coupe plus grande. Gott sei Dank für die Nagelscheren. Que Dieu soit béni pour les ciseaux à ongles. Gott sei Dank. Que Dieu soit béni. Besser als gar nicht. C'est mieux que rien. Aber die Welt ist so groß. Mais la terre est tellement groß. Je ne fais pas de blague. La terre est tellement grande. Deutschland braucht Jesus. L'Allemagne a besoin de Jésus. Frankreich braucht Jesus. La France a besoin de Jésus. Wir brauchen größere Schnittfläche. Nous avons besoin de moyens de coupe plus grands. Und wenn wir uns danach ausstrecken, dann wird der Heilige Geist uns auch erfinderisch machen. Et si nous cherchons ces choses-là, alors l'Esprit de Dieu nous permettra de les vivre. Halleluja! Alléluia! Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Gelobt sei der Que le Name nom du des Herrn. Seigneur soit béni. Alle fangen klein an. Commençons petitement. Ich sprach mit einem jungen Mann, J'ai parlé avec un jeune der homme. beschwerte sich bei mir. Il s'est plaint chez Ja, moi. sagt er, ich bin berufen, Il me disait, mais je suis appelé. aber mein Pastor weigert sich, Mais mon mir pasteur, seine Kanzel zu geben. mon pasteur se défend de me prêter son estrade. Ah, Sowas kann ich überhaupt nicht begreifen. mais j'arrive pas à saisir de Ich telles sag, was, réactions. du kannst Gott nicht dienen, weil dein Pastor nicht seine Kanzel an dich abtritt. Je lui dis quoi? Tu ne peux pas servir parce que le pasteur ne te donne pas son estrade pour prêcher? Ich sag, pass mal auf. Je lui dis, écoute bien, Jede Straßenecke ist eine Kanzel. écoute bien. Chaque coin de rue est une estrade. Wonach suchst du? Que cherches-tu? Der Mann sah den Wald vor lauter Bäumen nicht. Cet homme ne voyait plus la forêt à force de voir des arbres. Jede Straßenecke ist eine Kanzel. Chaque coin de rue devient une estrade. Fang doch mal an auf der Straßenecke. Commence une fois sur les coins de rue ou dans les Du coins de wirst rue. Menschen zu Jesus führen. Tu vas accompagner des âmes vers Jésus. Und dann wird dir Gott größere Ernteinstrumente Et geben. alors Dieu augmentera les instruments pour ta moisson. Halleluja! Alléluia. Gelobt sei der Name des Que le nom Herrn. du Seigneur soit béni. Jemand sagt, ja, ich möchte von Gott gebraucht werden, aber ich brauche mehr von Gott. Ich brauche mehr von Gott. Quelqu'un me disait, oui, je veux me laisser utiliser par Dieu, mais j'ai besoin de plus de Dieu, de plus de Dieu. Das ist, wenn wie einer im Atlantik schwimmt und sagt, oh, ich möchte mehr vom Atlantik. Ça c'est, Mehr vom Atlantik. ça c'est comme si quelqu'un nageait dans l'Atlantique en disant, j'ai besoin de plus d'Atlantique, de plus d'Atlantique. Wie viel Atlantik brauchst du denn, um nass zu werden? Combien d'Atlantique as-tu besoin pour être mouillé? Ich brauche nicht den ganzen Atlantik, weil ich den nie überschwimmen könnte. Je suis tout à fait dans l'Atlantique, mais je ne pourrais même pas le traverser. Ich sag dir, in ihm leben und weben und sind wir.
Je te dis, dans la vie, dans le mouvement, c'est là que nous nous trouvons. Ist der Atlantik unserer Kraft. C'est lui l'Atlantique de notre force. Trägt uns, nous salbt porte, uns, nous hilft oint, uns, il nous aide, sendet uns. il nous envoie. Gelobt sei Gott. Que le nom du Seigneur soit béni. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Halleluja. Alléluia. Ich möchte manches Mal Leute an den Schultern schütteln. J'aimerais parfois secouer les gens par les Und épaules. rütteln. Les secouer. Und zu ihnen sagen, setzt euch doch mal für Gott in Gang. Et leur dire, mais mettez-vous une fois pour toutes en marche. Setz dich doch mal für Gott in Gang. Mais mets-toi en marche une fois pour toutes. Andere wollen immer nur Power, Power, Power. D'autres ne veulent que puissance, puissance, puissance. mehr puissance. power, noch mehr encore power. plus de puissance, encore plus de Und puissance. sitzen dabei nur in der Gemeinde. Et avec tout ça, ils sont assis sur leur chaise dans l'église. Wofür willst du denn Power haben? Pourquoi veux-tu de la puissance? Wofür willst du Power haben? Quel est ton objectif pour demander la puissance? Wenn der schnellste Sprinter der Welt mich besucht Si le coureur le plus rapide du monde vient me visiter und er sitzt in meinem Sessel et il s'assied dans mon fauteuil und trinkt Kaffee et boit du café und isst eine Praline, et mange un praliné, dann merke ich nichts von seiner Kraft. je ne peux pas me rendre compte de sa rapidité. Der sieht aus wie ich, Il me ressemble. merkt gar nichts. Rien du tout. Aber Feuer die Startpistole ab im Stadion. Mais le feu, ça va être le départ que le pistolet donne dans le stade. Bring ihn auf die Laufbahn. Emmène-le sur la piste. Dann wirst du sehen, wie er Kraft hat. Là, tu verras à quel point il a de la Und wozu puissance. Kraft hat. Et pourquoi il a de la puissance? Du wirst nicht die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um besser auf deiner Kirchenbank sitzen zu können. Tu ne recevras pas la puissance du Saint-Esprit pour rester mieux assis sur ton banc d'église. Du wirst Kraft empfangen, um ein Zeuge Jesu zu sein. Tu recevras la puissance pour devenir un disciple de Jésus. Wir gehen an die Hecken und Zäune und verkündigen Jesus Christus, auch wenn wir verspottet werden. Nous allons le long des chemins et derrière les haies, annonçant la bonne nouvelle de l'évangile, même si nous sommes rejetés. Wir müssen aufwachen für Gott. Nous devons nous réveiller pour le Seigneur. Gott tut nur etwas durch Leute, die etwas tun. Dieu ne fait que quelque chose pour les gens qui eux-mêmes font quelque chose. Tu etwas für Gott und er tut etwas durch dich. Fais quelque chose pour Dieu et il fera quelque chose au travers de toi. Mach deinen Mund auf und er redet durch dich. Ouvre ta bouche et il parlera au travers de toi. Alléluia. Alléluia. Deutschland, wache auf. Oh Allemagne, réveille-toi. Frankreich, wache auf. France, réveille-toi. Der Jesus von Afrika ist der Jesus von Deutschland. Le Jésus de l'Afrique est le Jésus de l'Allemagne Und von Frankreich. et de la France Und von der Schweiz. et de la Suisse Und von et Österreich. de l'Autriche. Amen. Amen. Ich habe mal an einer Bibelschule gesprochen. J'ai parlé un jour dans une école Ich biblique. schüttete mein Herz aus. J'ai déversé là tout mon cœur. Da waren die Studenten. Et les War einmal étudiants, ein Klingelzeichen. les étudiants étaient là, tout d'un coup une sonnerie. Kaffeepause. C'était la pause café. Musste aufhören. Il fallait arrêter. Und dann sah ich die Studenten, Et les étudiants, wie sie dem Kaffee zustrebten. je les ai vus comment ils allaient vers le café. Oh, ich wäre fast gestorben. Ah, je pensais que je mourrais. Ich sage, kein Wunder, kein Wunder, kein Wunder. Je me disais, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant, c'est pas Wisst ihr étonnant. was, entschuldigt, aber ich sag's euch ruhig. Excusez-moi, mais je vais vous le dire. Ich habe gedacht, ich wünschte, ich hätte eine Stecknadel hier. Ich möchte denen in den Hintern stecken. Je me disais, je souhaiterais avoir une épingle pour leur piquer dans le derrière. Ich wollte so gerne sie wenigstens einmal springen sehen. J'aurais tellement aimé les voir une fois courir. Nein, nein, Gott kommt nicht mit der Stecknadel, aber er kommt mit einer Feuerflamme. Er kommt mit einer Feuerflamme. Non, Dieu ne Und vient er pas avec möchte, une dass wir aiguille, in Gang mais il kommen vient für avec des ihn. flammes de feu pour que nous le servions entièrement. Halleluja! Alléluia!
Name des Que le Herrn. nom du Seigneur soit béni. Wenn ich noch einmal jung wäre, ich würde alles noch einmal so machen, bis auf verschiedene kleine Punkte. Si j'étais encore une fois jeune, je referais les mêmes choses à quelques détails près. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Deutschland soll gerettet werden. L'Allemagne doit être sauvée. Ich habe die Vision eines blutgewaschenen Afrikas gesehen. J'ai eu la vision d'un continent africain lavé par le sang. Ist vielleicht jemand hier, der eine Vision von einem blutgewaschenen Europa hatte? Il y a peut-être quelqu'un ici qui a eu une vision d'une Europe lavée par le sang de l'agneau ou qui l'a. Da sagt mir jemand, ach ja, der Josef war ein Träumer. Oui, quelqu'un me dira un jour, Joseph était un Aber rêveur. ich bin kein Visionär, weißt du. Mais moi, je ne suis pas un visionnaire, sais-tu. Die Bibel sagt, Alte werden Träume haben. La Bible dit que les vieux auront des songes. Ich qualifiziere dafür. Je suis qualifié pour cela. Ich bin ja nun auch schon in diesem Lebensbereich. Je suis aussi déjà dans cette partie de la vie. Alte werden Träume haben. Les vieillards auront des visions, des songes. Ich möchte all den lieben Alten hier etwas sagen. J'aimerais dire à tous mes bien-aimés qui sont âgés la chose suivante. Ich danke Gott, wenn er dir Träume gibt, aber ich bitte dich ganz herzlich, inzwischen wach mal auf. Je loue Dieu s'il te donne des visions et des songes. Mais entre-temps, s'il te plaît, réveille-toi. Denn Träume erfüllen sich nicht, wenn man einfach immer nur weiter träumt. Parce que les songes ne se réalisent jamais si on continue uniquement de songer et de rêvasser. Träume erfüllen sich, wenn man aufwacht und danach handelt. Les songes se réalisent lorsqu'on se réveille et agit en conséquence. Sage mal einer Amen. Que quelqu'un dise Amen. Halleluja. Alléluia. Europa soll gerettet werden. Que l'Europe soit sauvée. Jesus starb für Europa. Jésus est mort pour l'Europe. Jesus starb für Europa. Jésus est mort pour l'Europe. Ich bin kein Visionär. Je ne suis pas un visionnaire. Mir gefällt der Josef. Moi, j'aime Joseph. Der Josef vom Alten Testament. Le Joseph de l'Ancien Testament. Dem werde ich mal ganz lange im Himmel die Hand schütteln. Je lui secouerai un jour longuement la main dans le ciel. Der Josef. Ce Joseph. Der Josef hörte von einer Vision, die sein Urgroßvater hatte, der Abraham. Joseph avait entendu parler d'une vision que son arrière-grand-père avait, Abraham. Und sein Großvater Isaak. Et son grand-père, Isaac. Und sein Vater Jakob. Et son propre père, Jacob. Zu denen hatte Gott gesprochen. À ceux-là, Dieu avait déjà parlé. Dass das Land Kanaan Que le ihr pays de Land Canaan, sein würde für alle Zeit. que le pays de Canaan serait le leur pour toujours. Gott hatte nicht direkt darüber zu Josef gesprochen. Dieu n'avait pas directement parlé à Joseph là-dessus. Was hat Josef gemacht? Qu'a fait Joseph? Josef hat sich diese Vision im Glauben angeeignet. Joseph s'est emparé de cette vision par la foi. Man kann sich Visionen im Glauben aneignen. On peut saisir des visions par la foi. Halleluja. Alléluia. Eine Vision ist nicht unbedingt, was man vor seinen Augen sieht. Une vision n'est pas absolument ce que l'on a devant ses Wenn es yeux. regnet, sehe ich Regenschirme. Si il y a de la pluie, je vois des parapluies. Vision heißt, man beginnt zu sehen, wie Gott sieht. Une vision, c'est commencer à voir comme Dieu regarde. Deswegen riefen die Seraphim vor dem Thron Gottes, alle Welt ist seiner Ehre voll. C'est pourquoi les séraphins devant le trône de Dieu disent que la terre entière est remplie de sa gloire. Dabei war die Erde voller finsterstes Heidentum. Aber die Seraphim sagten, alle Welt ist seiner Ehre voll. À cette époque-là, les ténèbres païennes remplissaient la terre, mais les séraphins disaient toujours encore, la terre est remplie de sa gloire. Sie sprachen von Gottes Thron her, von Gottes Warte her, aus der göttlichen Sicht heraus. Ils parlaient du trône de Dieu, ils parlaient de la part de Dieu.
Ich glaube, dass hier heute Männer und Frauen sich eine Vision im Glauben aneignen, nämlich die Vision eines blutgewaschenen Deutschlands, eines blutgewaschenen Frankreichs und aller anderen europäischen Je Länder. crois que des hommes et des femmes vont saisir la vision et la faire leur d'une Allemagne lavée par le sang, une France lavée par le sang et plus loin encore. Halleluja! Alléluia! Und man sagte der Josef, ich habe es gerade nachgelesen, Hebräer 11, ich glaube Vers 22 sagt. Et après il dira Joseph dans Hébreux 11, je viens de le lire au verset 22 je crois. Im Glauben Dans la foi, befahl Josef Joseph obéit den Kindern Israels in Ägypten, wenn die Zeit ihrer Übersiedlung ins Land Kanaan kommen würde, dass sie seine Gebeine in der Kiste mitnehmen. C'est par la foi que Joseph crut que ses fils l'emmèneront de l'Égypte en Canaan. Mir gefällt das. Ça, j'aime. Oh, ein Mann mit Weitblick, Un homme avec une vision, ein un Mann objectif mit lointain. gesalbtem Blick, Un homme qui a une vision lointaine. ein Mann mit göttlicher Aussicht Un homme qui a une vision d'en haut und göttlichem Vertrauen. et qui a une foi qui vient d'en haut, une confiance d'en haut. Vergesst meine Knochen nicht. N'oubliez pas mes os. Ich werde schon tot sein, aber meine Knochen sollen im verheißenen Land ankommen. Je serai déjà mort, mais mes os devront arriver dans le pays promis. Das war seine Art zu sagen. Ça, c'était sa manière de Der parler. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs Le Dieu- hält sein Wort. D'Abraham, d'Isaac et de Jacob est fidèle à sa Sein parole. Wort ist über allen Wörtern, die je gesprochen Sa werden. parole va au-delà de toute parole qui jamais encore n'a été prononcée. Das Land der Verheißung gehört euch Le pays de la promesse vous appartient. und allen Geschlechtern, allen Et à Generationen, toute meine ich, génération Israels. d'Israël. Für immer. Pour toujours. Was für ein Glaube. Quelle foi. Und dann kam der Tag, an dem Israel das pharaonische ägyptische Reich verließ. Et arriva le jour où Israël délaissa le royaume d'Égypte. Ich mache jetzt das mal so, wie ich das innerlich sehe. Je vais vous le montrer comme je l'imagine Ich sehe intérieurement. ganz Israel zum Roten Meer Je vois laufen. tout Israël aller vers la mer Rouge. Mit einmal schreit einer, Halt! Tout d'un coup, il y en a un qui crie « Arrêtez! Wir haben Josefs Knochen vergessen. Nous avons oublié les os de Joseph. Zurück, Marsch, Marsch! Retour !» Schon laufen sie wieder zurück. Déjà, ils retournent. Packen die Kiste mit den Knochen. Ils attrapent la boîte ou le cercueil avec les os. 4 Männer tragen sie und laufen zurück 4 zum Roten Meer. hommes le transportent. Josef weigerte sich, eine Mumie in Ägypten zu sein. Joseph se défendait de devenir une momie en Égypte. Ihn interessierte ein pharaonisches Staatsbegräbnis nicht. Un enterrement pharaonique ne l'intéressait pas. Er war der Mann von morgen. Il était l'homme de demain. Als er sagte, Quand il disait vergesst meine Gebeine nicht, « N'oubliez pas mes os da blies er die erste Posaune. » il souffla la première trompette Der Rückkehr Israels in das verheißene Land. du retour d'Israël dans le pays promis. Schon 400 Jahre, Déjà 400 années bevor es geschah, avant que les choses n'arrivèrent, blies Josef im Glauben bereits die Posaune, die vor den Mauern Jerichos erschallte von den Kindern Israels dort. Joseph sonnait déjà la trompette qui allait résonner à nouveau devant les murs de Jéricho. Diese vorzeitliche, nenne ich das mal, Posaune half mit dazu bei, die Mauern Jerichos einstürzen zu lassen. Ces trompettes-là, eh bien, nous aident à faire tomber les murs de Jéricho. Wir brauchen Männer und Frauen wie Josef, die sich eine Vision
Vision im Glauben aneignen. Nous avons besoin d'hommes et de femmes comme Joseph qui saisissent des visions et les font leurs. Sie wird deine eigene. Elle devient tienne. Ich bin davon überzeugt. Je suis convaincu. Vor mir muss es andere gegeben haben, die eine Vision von einem blutgewaschenen Afrika hatten. Avant moi, il devait y en avoir d'autres qui avaient la vision d'un continent africain lavé. Nach mir wird es Männer und Frauen geben, die dieselbe Vision haben. Après moi, il y en aura d'autres qui auront la même vision. Weil ich mir das ja nicht ausgedacht habe. Parce que je ne me le suis pas imaginé. Es ist von Gott gekommen. C'est venu de Dieu. Und es gibt Männer und Frauen, die eine Vision von einem blutgewaschenen Europa haben. Et il y a des hommes et des femmes qui ont une vision d'une Europe lavée par le sang de Jésus. Das haben sie sich auch nicht ausgedacht. Ils ne se sont pas imaginés eux-mêmes. Der Mund des Herrn hat's geredet. La parole de Dieu a été Und Gott prononcée. erfüllt sein Wort. Et Dieu accomplit sa parole. Alléluia. Alléluia. Gelobt sei der Name Que le des nom du Seigneur soit béni. Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit Die béni. Bibel sagt, Josef wurde 110 Jahre alt. La Bible dit que Joseph fut vieux de 110 ans. 110 Jahre als er starb. 110 ans lorsqu'il mourut. Ein schönes Alter. Bel âge. Aber was mir so ins Herz fiel, ist dies. Mais ce qui est venu dans mon cœur est la Ein chose Mann des suivante. Glaubens im Alter von 110 Jahren ist jünger als ein kritischer Teenager. Un homme de 110 ans rempli de foi est plus jeune qu'un adolescent qui critique. Viele Jugendliche heute. Beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ich brauche gar nicht zur Schule gehen. Ich finde sowieso keinen Job. J'ai même pas besoin d'aller à l'école. De toute manière, je ne trouverai pas de boulot. Und jetzt auch noch Kürzung der Sozialhilfe. Et maintenant encore, on ne nous aide plus au niveau social de la même manière. Ach, ich armer Mensch, was mache ich bloß? Ah, pauvre homme, qu'est-ce que je fais là? Wo sind die jungen Männer und jungen Frauen, die zur Brigade des Josefs gehören? Heureux sont les jeunes hommes et les jeunes femmes qui appartiennent aux brigades de Joseph. Sie klagen und jammern nicht. Ils ne se plaignent pas, ils ne pleurnichent pas. Sie reden eine andere Sprache. Ils parlent une autre langue. Sie blasen in die Posaune. Ils soufflent dans la trompette. Und sie sagen, Gott, der Gott der Bibel wird sein Wort erfüllen. Et ils disent, le Dieu de la Bible va accomplir sa parole. Jünglinge sollen Gesichter sehen. Les jeunes gens auront des visions. Männer und Frauen Visionen haben. Hommes et femmes auront des visions. Gott erfüllt sein Wort und ich möchte dabei sein. Dieu remplit sa parole, il l'accomplit et je veux être avec. Ich will dabei sein. Je veux être avec. Ich möchte dabei sein. J'aimerais être avec. Oh. Ich suche solche Männer Je und cherche de solche telles hommes Frauen et de telles femmes heute Morgen, ce matin die sagen, qui disent ich will nicht zu einem Leichenzug gehören, der Deutschland begräbt. Ich möchte zum Trupp der Auferstehungsmänner und Frauen gehören, die Gottes Wort verkündigen im Glauben, mit Liebe und mit Kraft. Unser Land soll gerettet werden. Je ne veux pas appartenir à une équipe de cadavres ou de pompes funèbres qui enterrent l'Allemagne, mais je veux faire partie d'une équipe d'hommes et de femmes de foi qui amènent Alléluia. notre pays à être sauvé. Amen. 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 Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, das war für mich ein Schlüsselerlebnis. J'ai un jour fait une expérience, ça a été une clé pour moi. Ich habe schon öfters mal irgendwo erzählt, aber ich möchte es euch jetzt Je erzählen. l'ai Ich spüre déjà es plusieurs fois raconté, mais je sens dans mon cœur que c'est juste Und de le damit redire. schließe ich ab. Et je conclurai avec cela. Ich war in Lubumbashi J'étais à Lubumbashi, im Kongo, au Congo. hatte dort eine große Evangelisation. J'avais une grande évangélisation. Hinten ist ein Bild davon in Et unserer Ausstellung. derrière, Ich hab's vous zufällig pouvez gesehen. voir une image dans nos archives. Herrliche Erinnerungen zurückgebracht. Pour moi, c'est un merveilleux souvenir. An den Nachmittagen erlaube ich keinen. L'après-midi, je ne permets plus à personne de me déranger. Ich bete, Je prie, bereite mich auf den Abend vor.
Je me prépare pour la soirée. Ich kniete da an meinem Bett, J'étais là à genoux devant mon lit. hatte die Bibel, wollte sie aufschlagen. J'avais la Bible et je voulais l'ouvrir. Und einmal sprach der Geist Gottes zu mir. Et soudain, Dieu me parle. Er sagte zu mir, lies mal die Qui Kapitel. fait partie de la généalogie. Namen. Namen, non. Entschuldigung. Adam zeugte. Et Adam, Zeugte, wer wen zeugte? Wer wen zeugte? wer wen zeugte? Begat. Ah, Vater. conçu, Vater. ja, engendra. Ja. Adam engendra, conçu. Ja, ja. Ich las Namen. J'ai lu des noms. Zeugte. Engendra. Nach dem ersten Kapitel dachte ich, was für ein Segen kann ich daraus holen? Après le premier chapitre, je me dis, mais quelle bénédiction puis-je tirer de cette lecture? Gar keinen. Aucune. Aber ich habe mich ja jetzt gezwungen. Mais je me suis forcé. Kapitel 2. Chapitre 2. Zeugte. Engendra. Hein? Ich hielt wieder inne. Ich hielt wieder an. J'ai arrêté à nouveau. Ich dachte, all diese unaussprechlichen Namen, Tous ces noms imprononçables. was für ein Segen kann ich aus diesen Namen holen? Mais quelle bénédiction puis-je tirer de ces noms? Aber ich habe Et weitergelesen. j'ai continué à lire. Mit einem Mal Et tout d'un coup, kam ein Hauch, wie ein Hauch, füllte mein Zimmer. comme un souffle, remplit ma chambre. Der Geist Gottes war da. L'Esprit de Dieu était là. Mit einem Mal war mir, als ob ich den Finger Gottes auf meiner Bibel sah. Et c'est comme si je voyais le doigt de Dieu sur ma Bible. Und er ging die Verse runter. Et il descendait verset après verset. Und jedes Mal, wenn ein Namen erschien, Et chaque fois qu'il y avait un nom, machte er eine kurze Pause. il faisait une pause. Es war so, als ob der Finger Gottes so im Staccato die Seite runterging. C'est comme si le doigt de Dieu descendait en staccato la page. Auf jedem Finger eine Pause. Auf jedem Namen Sur eine chaque Pause. nom, une pause. Mit einmal wurde mir klar, Et tout d'un coup, die Namen, die mir so wertlos schienen, il fut clair pour moi que ces noms qui n'avaient aucun sens sind alle sehr wichtig für Gott. sont tous très précieux pour Dieu. Jeder Name ist eine Person, die er liebt. Chaque nom était une personne qu'il aime. Denn schließlich ist es ja Gottes Buch. Et finalement, c'est le livre de Dieu. Schließlich hat er ja da die Namen hineingebracht. Finalement, c'est lui qui a écrit ces Dann livres, ces fragte ich mich, Alors je me suis posé la question, warum macht er kurze Pausen auf alle Namen? pourquoi fait-il de courtes pauses sur chaque nom? Da wurde mir eins klar. Et soudain, quelque chose devint clair pour moi. Der Finger Gottes sucht Menschen, die bereit sind, ihr Leben ihm zu weihen und ihm zu dienen. Le doigt de Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à lui donner leur vie et à lui la consacrer. Und heute Morgen spüre ich dasselbe hier. Et ce matin, je ressens la même chose ici. Deswegen erzähle ich euch das. C'est pourquoi je vous raconte cela. Der Finger Gottes ist hier Le doigt de Dieu est ici und geht von Reihe zu Reihe et va d'une personne à l'autre. und berührt einen jeden, macht eine Pause Touche bei l'un dir. après l'autre. Faites une pause chez toi. Wen soll ich senden? Qui dois-je envoyer? Wer will unser Bote sein? Qui veut être notre messager? Wer lässt sich herausheben aus der Grube des Unglaubens? Qui veut sortir de la fosse de l'incrédulité? Wer lässt sich auf den Weg des Glaubens setzen? Qui veut se laisser mettre sur le chemin de la foi? Wer ist bereit, einmal nicht an sich selbst zu denken, Qui est sondern prêt an andere zu denken? à ne pas penser à lui-même mais aux autres? Wer ist bereit, Gottes Reich zu bauen und nicht nur sein eigenes Geschäft? Qui est prêt à faire grandir le royaume de Dieu, à construire le royaume de Dieu et non pas le sien? Wen? Qui? Eins weiß ich, Je sais une chose. der Finger Gottes hat dich heute Morgen nicht nur berührt, sondern markiert. Je sais que le doigt de Dieu ne t'a pas seulement ému, mais il t'a marqué. Ob du jetzt folgst oder nicht folgst, aber den Fingerabdruck des Fingers Gottes wirst du nie wieder los. Que tu obéisses ou non, cependant l'empreinte de Dieu, tu ne t'en libéreras plus jamais. Gott sucht Männer und Frauen,
Dieu cherche des hommes et des femmes damit Europa gerettet wird, pour que l'Europe soit sauvée, damit Indien gerettet wird, pour que l'Inde soit sauvée, damit China gerettet wird, pour que la Chine soit sauvée, damit Indonesien gerettet pour que wird. l'Indonésie soit sauvée. Sucht sich. Il cherche. Macht eine Pause bei dir. Il fait une pause, un arrêt chez toi. Nicht per Zufall. Ce n'est pas par hasard. Der allmächtige Gott ist hier und sein Geist Le ist hier. Dieu Tout-Puissant est là et son esprit est là. Und ohne Musik als Untermalung Et sans musique comme möchte soutien, ich jetzt sagen, j'aimerais dire maintenant dass diejenigen, die gespürt haben, dass der Finger Gottes sie heute Morgen markiert hat, J'aimerais dire maintenant que tous ceux que le doigt de Dieu a marqués, dass der Herr dich berufen hat, que le Seigneur t'a appelé, komm schnell nach vorne. viens rapidement ici. Komm schnell nach vorne. Viens rapidement ici. Oh, Komm, wir stehen auf. Ikarababasi, Roboko, Shantiado. Zomparamandi, Kaparabuko, Syrologo. Berührt und markiert. Ich spüre, das ist das Wort des Heiligen Geistes. Touché et marqué, je sens que c'est là la parole de l'Esprit. Berührt und markiert für Gottes ewiges Reich. Touché et marqué par le royaume de Dieu. Berührt und markiert, um das Evangelium zu verkündigen. Touché et marqué pour répandre l'évangile. Berührt und markiert, ein Erntearbeiter Gottes zu sein. Touché et marqué afin de devenir un ouvrier dans la moisson. Berührt und markiert, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Touché et marqué pour chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Berührt und markiert, um Gefangene freizusetzen in Jesu Namen. Touché et marqué afin de rendre libres les esclaves. Berührt und markiert, um Menschen zu Jesus zu führen. Touché et marqué afin d'amener des hommes et des femmes à Jésus. Berührt und markiert, die Kranken zu heilen und Teufel auszutreiben in Jesu Namen. Touché et marqué afin de chasser les démons et guérir les malades. Möge eine Erweckungsbewegung von diesen Hallen ausgehen. Qu'un mouvement de réveil sorte de ce lieu. Ein Strom des Lebens sich ergießen über Deutschland und Frankreich und Österreich und die Un Schweiz. torrent de vie qui se répand sur l'Allemagne, la France, la Suisse et l'Autriche. Über Osteuropa, über Au Skandinavien. travers de l'Europe de l'Est et de la Die Scandinavie. Benelux-Staaten, Spanien und Portugal Le und Benelux, Italien. l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Europa soll gerettet werden. Que l'Europe soit sauvée. Ihr seid Männer und Frauen, Vous êtes des hommes et des femmes die in die Posaune blasen. qui soufflez dans la trompette. Wir sagen gemeinsam, die Mauern werden fallen. Et nous disons ensemble, les murs vont tomber. Satans Macht ist gebrochen. La puissance de Satan est brisée. Jesus ist Sieger. Jésus est vainqueur. Jesus ist Retter. Jésus est sauveur. Jesus ist Herr. Jésus est Seigneur. Wir heben unsere Häupter und wir rufen den Namen des Herrn an. Ruf einmal einfach seinen Namen an. Ruf ihn an. Invoque le nom du Seigneur. Sharabokosati antalapakarianda la basaya. Ikoroshi pasonti alalabasi. Pelolopoko parapapati shamalabasarianda. Kilapakasi koroposhi andalamaso. Irabokotari antalalabasia. Ilamashikot, ruf den Namen. Ruf ihn an. Invoque le nom du Seigneur. Ruf mal laut. Invoque le Ruf nom du ihn an. Seigneur. Invoque le nom du Seigneur. Invoque-le. Maropoko silava sharianda la bakasei. Koropoti pololopo sharala vasia. Pondi ala mankoloboko sia vanabatu. Ila faroshima la masorianda. Kikaropoko tikafasariandua. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr Jesus, du hast alle berührt, du hast alle markiert. Oh,
tu les as tous touchés, tu les as tous marqués. Jeder Name ist dir bekannt. Chaque nom t'est connu. Alle sind berührt. Tous sont touchés. Alle sind markiert. Tous sont marqués. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Und ich sage euch prophetisch, Et je vous dis prophétiquement, von dieser Stunde an wird dein Leben eine neue Richtung nehmen. à partir de cette heure, ta vie va prendre une nouvelle orientation. Von dieser Stunde an hört alles Selbst- und Eigenleben auf und fängt das Leben für Jesus an wie nie À zuvor. partir d'aujourd'hui, toute vie privée s'arrête et une vie pour Jésus commence comme jamais encore. Ihr sollt meine Zeugen sein, spricht der Herr. Vous devez être mes disciples, ainsi parle le Seigneur. Und ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Et je suis avec Spricht vous der tous les Herr. jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Ich werde euch mein Feuer geben. Je vous donnerai mon feu, Ich werde euch die Flamme schenken. je vous donnerai ma flamme. Und ihr werdet meine Diener sein. Ihr werdet Feuerflammen sein. Et vous tous qui êtes mes serviteurs, vous serez des flammes de feu. Flammenmänner und Flammenfrauen Des femmes de feu et des hommes de feu. werden ihren Weg durch die Welt brennen. Vous brûlerez votre chemin au travers du monde. Deutschland wird gerettet werden. L'Allemagne sera sauvée. Deutschland wird gerettet werden. L'Allemagne sera sauvée. Und ich werde mich dir zuwenden, spricht der Herr. Et je viendrai vers toi, te dit le Seigneur. Je me Ich tournerai kenne vers toi. deine Nöte. Je connais ta Ich détresse. werde sie ausfüllen, spricht der Herr. Je t'aiderai, te dit le Seigneur. Ich werde dich heilen. Je te guérirai. Ich werde dich ausrüsten. Je te préparerai. Ich werde dich senden. Je t'enverrai. Du wirst mein Bote sein, spricht der Herr. Tu seras mon serviteur, mon messager, dit le Seigneur. Komm, wir heben unsere Hände und wir preisen seinen Namen. Élevez vos mains et commencez à louer son nom. Oh, ribabaradega sambata babudesha barabababata. Le parema mazotara mandia babaregeregeria barabaria babasa. O carridi sheporea mamadora maria. Herr Jesus, Ai carridi sontish. Herr Jesus, Seigneur Herr Jésus, Seigneur Jesus, Jésus, Herr Jesus, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Rimamabazo berührt und Parabarabadekora, markiert, oh touché et marqué, berührt und markiert. touché et marqué. Marabadasi korabarabaria Halleluja. Können wir singen, alles will ich weinen? Alles dir, mein Gott und Heiland, alles will ich weinen. Kennt ihr das Lied? I surrender all. Können wir es trotzdem mal einfach singen? I surrender all. Alles will ich weinen. Oui, pour Seigneur. Alles dir, mein Gott und Heiland. Alles dir, meinem Gott und Heiland. Alles dir, mon alles will Seigneur. Oui, alles will Seigneur. alles dir, meinem Gott und Heiland. Règne sur mon cœur. Herr Jesus, ich danke dir, Seigneur, je te remercie dass du so mächtig Herzen berührt hast. que tu as bouleversé les cœurs de manière aussi merveilleuse. Ich danke dir, dass wir die Schwelle überschritten Je te haben remercie de ce que nous avons passé le pas de la porte. und dass du alles veränderst und neue Richtung Tu gibst. transformes tout et orientes tout à nouveau. Ich danke dir, dass du Visionen gibst von einem blutgewaschenen Europa. Je te remercie de ce que tu accordes, la vision d'une Europe lavée par le sang. Ein blutgewaschenes Schweden.
Une Europe, une Suède lavée par le sang. Norwegen, Finnland, Norvège, Finlande lavée par le sang. Dänemark. Danemark lavé par le sang. Halleluja, Alléluia. Halleluja. Alléluia. Ein blutgewaschenes Litauen, Estland. Une Lituanie lavée par le sang. Ein blutgewaschenes Weißrussland. Une Russie lavée par le sang. Ein blutgewaschene Ukraine. Une Ukraine lavée par le sang. Rumänien, Bulgarien, Roumanie, Ungarn, Bulgarie, Hongrie, Tschechei, Slowakei. Tchécoslovaquie, Slovaquie, Blutgewaschen. lavée par le sang. Herr Jesus, ich segne alle meine Brüder und Je Schwestern. bénis tous mes frères et mes sœurs. Ich danke, Herr, ich segne alle meine Mitevangelisten. Je bénis maintenant tous mes co-évangélistes. Wir gehören zu deinem Bataillon, Nous appartenons à ton bataillon. das Josef damals anführte. Celui que Joseph a démarré, débuté. Wir wollen nicht jammern wie die Welt. Nous ne voulons pas nous plaindre comme le monde. Wir wollen einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank. Nous voulons entrer dans ces portes avec le cœur plein de reconnaissance. Wir sprechen nicht die Sprache der Verzweiflung und des Nous ne Unglaubens. parlons pas le langage du doute et de l'incrédulité. Wir sprechen die Sprache der Bibel und des Nous Glaubens. parlons le langage de la Bible et de la foi. Deutschland wird gerettet werden. L'Allemagne sera sauvée. Frankreich wird gerettet La werden. France sera sauvée. In Jesu Dans le mächtigem nom de Namen. Jésus. Und alle rufen einmal Amen. Tous crient Amen. 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 Und jetzt was Freudiges. Kommt, was Et ganz quelque Freudiges. chose de joyeux maintenant. Ganz schnell, Très, schnell, très schnell, joyeux. schnell. Rapidement, merci. Habt ihr was? Habt ihr was? Est-ce que vous avez quelque chose? Ja, wir wollen was Freudiges. Denn jetzt müsst ihr euch Vous avez vorstellen, quelque